Katanat jong ka puli puthi jong ka Ribo District, lengba ka office jong Block Mission Coordinator, SSA Umling BRC, menda kasngi kala pelong ya ka program, ban ai ya ki jing hikai ya ki kena school, halor ka jing syak thombor ki kena kanthei. Kabaderu halor ka Beti Bachao Beti Padhao, badru halor ka any, pokso. Kabapek kerpang banyada ya ka hok ki kena. Hakatei ka program, la pelong haka school right nombri Presbyterian Secondary School. Hakaba lawanru ban simenta, dauba Merel Bonds MLA kanongpo constituency kum kongsan. Haka jinga don langru uba VS Nongbet SDSEO kum usembut kongsan. UR Rizal Block Mission Coordinator SSA Umling BRC. Uba RR Pamsong Principal Karat Nongbri Presbyterian Secondary School. Ubalongru usong kunor hakatei kasngi. Bat kiwe-kiwe kirurangba ki pastor bat ki teman besan ke balang Presbyterian. Lasdangru ia kate ke program daka jingyat paitba Malaysia menta daki khat arteli ki school baper ki badon hapok karat nongbri. Nadu ki kena school bat no hikai. Ki Malaysia menta ban perta sla halo ka jingnang jur ki kam thombor persya iki kentei kena. Kat ba nang mi kisngi kaba ka jingmut jing perkhat jing ki breu kam don shu ia ka jing tiplem para breu. Lawanru ban ajing hikai ya kate kasngi daka kong AR Rani kabadiru ka Protection Officer Institution jong ka office ka District Child Protection Unit Ribo District bat ka kong S Lengdo BRP Inclusive Education SSA Umling BRC ki bala patai sai ki kena school na ki school baper halor ka jing syak thombor ki kentei kena bat kumno kidei banle nak banta bakinyo elaka jong ka hok baru bakimdei banting lan leran ban mi syakmat nak banta banyada elaka hok. Kadi ke society ka balapan daganika discrimination di katakan ini pare kumut kejing banding berkejing lele yano lele ke society agar tu ke por hamtam syaritor kadon bagi lele ni kun binte na rente kadon kejing look down kejing ipot kejing bom yang for dia di kena rente bagi kun kani kadang mahal society sya ritual. Ni klep ya ka society itu ni boleh matrilineal society. Yang klep ni matrilineal society. Ibu pun bisa kah kerja. Hamdan di jelah di Basapo ka North India. Jadi jelah di mana? Di Indonesia. Ikimi ipa ini hari juk di Belanda. Kadi ke society ka balapan daganika discrimination di katakan ini pare kumut kejing banding berkejing lele yano lele ke society agar tu ke por hamtam syaritor kadon bagi lele ni kun binte na rente kadon kejing look down kejing ipot kejing bom yang for dia dikena binte bagi kun kani kadang mahal society sya ritual. Ni klep ya ka society itu ni boleh matrilineal society. Yang klep ni matrilineal society. Ibu pun bisa kah kerja. Hamdan di jelah di Basapo ka North India. Jadi jelah di mana? Di Indonesia. Ikimi ipa ini hari juk